kumsang ni somni panni November ni somle pakhat ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai kan buk le thau achau America ramchunga midterm election annai result chu tunthlang hian tuzokin nge Senate control dona tuzokin nge House control don ti hi chiang takin khriat thei alani rilawa zona tam tak kan don zinga Senate in thanna result chairman na huna ta hian tuin nge ma hroi zoka khoi huna ta nge man hroi ti zona awma tichuan House of Representative in thanna hian vote an chairman na khoi huna ta nge Republican Party le Democrat Party ta hian ma hroi na mun han nei ti te zona awma heng zona ta hi tuntruma hian chan kan han tum dona chu chuan US House le Senate majority ni na le nena changtu turjok po rin thiam ati ol samsat mai thaye voin chanu dar khat le achan ve thlenga Fox News le CNN ten report anpek dana tang hian hengin zona ta hi chan hantum don teang Senate race Senate seat in chua in than result han chairman na hian nimin lama kan video a khan chiang takin kan ron soi towa ki state tia an soi majority ne tu jok ni tura party pani te tan hian state poimo tak mai pathum awma chungta chu Arizona Georgia le Nevada te hi ania tichuan amma kan ron report to ang khan Georgia state a hian Democrat candidate Warnock chuan ma a hroi meka 49.6% za somli pakwa point paruk muin ma a hroi meka Republican candidate Walker hian za somli pariat point pathum muin au mek boka party pani te inkar hi azimin anin thauna atlem emawang hian Georgia state chungchanga hian officiala thupuan haum towa December tha hian Senate special election Senate runoff chu neile turin inbuat saina kalpuyania mase Georgia state vote omjong hi chherzovek turin ruamman ania mase mipui wantlang khriata he result hi puanzar ani to don lo ni in han report bok ani tichuan tuntruma midterm election Senate seat in chuna hian Georgia state result hian tundin huna chuan omzia anei don ri talawa ki state dangpani Arizona state le Nevada state ate result anei dana zirin Senate control tu turzok hi achiang thai tura ngai ania mase Arizona le Nevada state hian result om dana zirin 50-50 in hetokin Senate hian majority ni na nei pha tuma anam lo ve mai thaibok ani achan chu chanchin kan buat sailai thleng hian Arizona state ki state poimo tak maya hian Democrat party chuan za somnga pakhat point pasari vote mutoin ma an hroi meka tichuan Republican party candidate hian za somli paruk point pakhat muin aum vemek boka vote an chiar to zongjong hi za somriat ani towa Arizona state hian US media rang te hian netu turjokarin project winner hi tuma latar chok lo ma sela Senate in thanabika hian chuan Arizona state hian Democrat party hi nena changai turangai ani towa achan chu vote za somriat zet an chiar to wangle party pani ten vote an muzat anin thlauna hi azau to ema wangin in le thal theya ngai ani to lo bok ani tichuan Nevada state lam hi lothir vele thungila Nevada state hian Republican party chuan vote chiar to zongjong atangin za somli pakwa point bial muin ma an hroi meka Democrat party te hian vote za somli pariat point bial muin an ve mek boka vote chiar to zongjong zathi za somkwa atling trap towa tundin huna chuan za somriat pariat vel an chiar towa Republican party te hian vote chiar to zongjong atanga 10% velin ma an hroi meka chu vote sangret chungzet ani towa tichuan candidate pani te hi in le thalton thei chu anlania mase tuna vote akal chhozel dan thlir hi chuan Republican party hi le thalawin nena changtu zoka tangmai thaitin huna andinga mase Nevada state apo hian Arizona state angbok khan projected winner hi media rang te point da anla nei lowa heiwang hian ni jana tanga voin thleng hian Senate seat anlak zathi angai halani tareng maya tichuan Democrat party hian rampuma Senate seat somli le pariat anla towa Republican party te hian Senate seat somli le pakwa anla to bok ani tichuan Arizona state hian Republican party te hi ne na ronchangai turangai ania
vote tuna an mu to zat somli pariat atang hian somli pakua anon kai sang chawanga Republican Party te hi Nevada state a hian nena changtu jok turangai ani boka tichuan tuna seat anlak to zat somli pakua tang hian seat somnga anla don chiata hemia hian tie break om thaita Vice President Kamala Harris hian US dana chuan tie breaking vote hi apengei turangai ania Vice President Kamala Harris hi Democrat Party mi ani wangin Democrat lama hian tie breaking vote hi apengei turangai ania chu thengai turangai ani boka Republican emo Democrat emo hian Senate nena changtu jok omlovin parallelin hanom theidon ta ani Mase US politics political analyst Trent Khatten report unpack dan chuan hetianga tie breaking vote Kamala Harris hian Democrat lama hian apeni chuan Senate rorel na hi mumal takin akal theidon lawa atu jok ma hi majority ni na nei anom lo wangin party pani Republican le Democrat te hian andu tlan le anpom tlan ve thai ti lawa chuan Senate hian rorel na mumal lo takin akal chodon ani tin han reporta heiwang hi animai thaya President Joe Biden chuan media krang ten US rampuma nauti tlak phalle phallo chungchanga engthutluk na nge anai ti zona anzota adu danang le a policy pangai angin nauti tlak phalna hi US rampuma hian apuang theidon emti te anzot boka he zona President Joe Biden an achana chuan hei hi kan policy ania kan policy tinghet tur le tilhoting tur hian mindo dal tu engma aom hi kan du don lawa chuwang chuan America rampuma hian nauti tlak phalna dan hi man ani theina turani chuan President veto power hi man mai ani don ani ati US Senate hian President hian veto power amangani chuan President veto power paithatur hian truth hat majority annei angaya chumiom zia chu ado daltu senator munthuma thena munhi tal anumangaya ni Mase Democrat Party tenen hian zat le zat anni ridona wangin President veto paithatur hian ti thaiwak annei to don lova zat le zata rorel na mun ani to don wangin truth hat majority hi President veto do daltu senator anom thaidon lotina ani Mase hemi hun chung hi arai don lowa thale December ni ruka hian Georgia state Senate runoff hi nei ani dona wangin helai muna hian party pani te hian Senate majority ni na chu changturin na satakin anin veirin ania Senate runoff anei na tur Georgia state hian sumle paipo na sataka haluan ral handring bok ani tichuan Georgia state Senate runoff Senate special election December ni ruka annei result hian achak jok hian Senate majority ni na annei theidona tichuan Georgia state Senate runoff nei turhi US midterm election 2022 Senate seat in chuna amor bok na le Senate party pani te dinmun tur diktak khil chiang tu ani donta ani tichuan Senate race chungchang bi ka hi chuan final result hi lom lo ma sala Democrat Party le Republican Party te hi in book tok taka om turangai ania Arizona state le Nevada state ate hian in le thalna om thaitolo turangai ani wangin Republican Party in seats somnga Democrat Party in seats somli le pakua tichuan Vice President Kamala Harris in tie breaking vote apenga Democrat Party in seats somnga nei vein 50-50 hi Senate in thanna hian final result angai thei ani to bok ani House of Representative in thanna House election result chungchanga hian rampuma in thanna hi buat sai ania vote chiana zongjong ta hi report vaccine ani don lawa Fox News in voin channu darni thenga update anei dan chuan Democrat Party hian seat za somkole pani rampuma anlatoa Republican Party hian seat zanhi somle pakhat rampuma anlatoni tin report anaya CNN in update anei dan thungero chuan Democrat Party hian seat za somkole pariat rampuma anlatoa Republican Party te hian seat zanhi somle pakhat anlatoni in report ani ve thungbok tichuan House of Representative in thanna hian aflip na mun timaila Democrat Party ten rowan relna le House of Representative annei na mun seat som paruk chu Republican Party te hian anchu saktoa Democrat Party te hian ama Republican Party ten House of Representative annei na mun seat pali chu anchu sakve to bok ani
tichuan House of Representative vote an chairmek na mun tam taka alaoma mase heng mun tam taka te hian project winner hi da ani deuh vek towa Republican le Democrat ten ne tu ani na tur hi tichian na mun awm treu towa mase tunge chakjok don ti la chiang lo le vote chairmek na mun tlem te oma heng te hi han thlur bing lok teang ama sabera chuan Washingtona House of Representative District Pathumna hian Democrat Party chuan vote za somnga point pariat muin ma an hroi meka Republican Party in vote za somli pariat point paruk muin an ve mek boka helai hmuna hian vote la zongjong atanga vote an chiar to zathi za somriat le pathum ani Oregon State House of Representative seat ruk inchu ania Representative District pangana le parukna hian vote chiar mek ania District pangana hian Republican Party chuan vote za somnga pakhat point pakhat muin ma an hroi meka Democrat Party in vote za somli pariat point pariat muin an mek boka vote chiar to zongjong hi za somriat paruk atling towa District number 5 a hian Republican Party te hian ne na an changtura ngai ane Representative District parukna hian Democrat Party ten vote za somli pakwa point pasari muin ma an hroi meka Republican Party ten vote za somli pariat point bial muin an mek boka vote chiar to zongjong hi za somriat ani California State a hian chakjok tur lakhiat chian lo na hi ala thanem hlea Representative District sompani laya vote chiar na hi akal meka Representative District Pathumna hian Republican Party chuan vote za somnga pathum point pathum muin ma an hroi meka Democrat Party in vote za somli paruk point pasari muin an mek boka he district a hian vote chiar to zongjong hi za somli panga ani Representative District parukna Democrat Party in za somnga panga point pariat muin ma an hroi meka Republican Party in vote za somli pali point panni muin an mek boka helai muna vote chiar to zathi za somni paruk chau alani Representative District pakwana Democrat Party in vote za somnga paruk point pathum muin ma an hroi meka Republican Party in vote za somli pathum point pasari muin an mek boka helai muna vote an chiar to zathi za somthum le paruk chau alani bok ane Representative District som pathumna Republican Party in vote za somnga point panhi muin ma an hroi meka Democrat Party in vote za somli pakwa point pariat muin an mek boka helai muna hian vote chiar to zatchu za somli pali ani Representative District somni le pakhatna Democrat Party in vote za somnga pali point paruk muin ma an hroi meka Republican Party in vote za somli panga point pali muin an ve mek boka helai muna vote chiar to zathi za somli le pakwa ani Representative District somni le panina Republican Party in vote za somnga pali point panni muin ma an hroi meka Democrat Party in vote za somli panga point pariat muin an ve mek boka helai muna vote an chiar to zongjong zathi za somthum le panni ani Representative District somni le parukna Democrat Party in vote za somnga pali point panni muin ma an hroi meka Republican Party in vote za somli panga point pariat muin an ve mek boka helai muna vote an chiar to zathi za somnga le pali ani Representative District somni le pasarina Republican Party ten vote za somnga paruk point pali muin ma an hroi meka Democrat Party in vote za somli pathum point paruk muin an mek boka helai muna vote an chiar to zathi za somli le pakwa ane Representative District somli le pakhatna Republican Party ten vote za somnga point panga muin ma an hroi meka Democrat Party in vote za somli le pakwa point panga muin an mek boka helai muna hian vote an chiar to zongjong hi za somli le pathum ane Representative District somli le pangana Republican Party ten vote za somnga pali point paruk muin ma an hroi meka Democrat Party ten vote za somli panga point pali muin an mek boka helai muna vote an chiar to zongjong hi za somnga le panga ane Representative District somli le pasarina Democrat Party in vote za somnga point pariat muin ma an hroi meka
Republican Party in vote za somli pakwa point panhi muin an mek boka helai muna vote an share to za thi za somrukle pathum ani tichuan California state ta house result an la chair zolo na mun nungber representative district somli le pakwana Democrat Party in vote za somnga pakhat point pasari muin ma an hroi meka Republican Party in vote za somli pariat point pathum muin an mek boka helai munai hian vote share to zongjong hi za somrukle pali ani state dang kan puan main vote share to zongjong zat kan ron soi hi vote kla zongjong atanga chhut ani ti kha kanan soile lok du ani Colorado state a hian district pahnia vote share zo alani lowa representative district pathumna Republican Party ten vote za somnga point panhi muin ma an hroi meka Democrat Party ten vote za somli pakwa point pariat muin anu mek boka helai muna vote share to zongjong za thi za somkwa pakwa ania Republican Party te hian ne na anchang tura ngai ani Colorado State Representative District pariat na Democrat Party in vote za somli pariat point pali muin ma an hroi meka Republican Party ten vote za somli pasari point paruk muin anu mek boka helai muna vote share to zongjong za thi za somkole pali ani towa Democrat Party te hi nena changtura ngai ani Arizona state a hian vote share mek na chaktur zokarin project winner la dalo na pathum awma chungta chu representative district pakhatna Democrat Party in vote za somnga point pariat muin ma an hroi meka Republican Party in vote za somli pakwa point panni muin an mek boka helai muna hian vote an share to zongjong hi za somriat ani Representative District Palina Democrat Party in vote za somngale pasari point pakhat muin ma an hroi meka Republican Party in vote za somli panhi point pakwa muin an mek boka helai muna hian vote an share to za thi za somsari pakhat ani Representative District Parukna Republican Party ten vote za somnga pakhat point bial muin ma an hroi meka Democrat Party in vote za somli pakwa point bial muin an mek boka helai muna vote an share to za thi za somriat le panni ani New Mexico a chaktur jok la chian lo na vote an share mek na hi mun khat awma Representative District panni na Democrat Party ten vote za somnga point pathum muin ma an hroi meka Republican Party ten vote za somli pakwa point pasari muin an mek boka helai muna hian vote za somkwa pakwa an share towa Democrat Party te hi netu turzo karin chu ani tichuan mania Representative District panina Democrat Party ten vote za somli pakwa point panni muin ma an hroi meka Republican Party ten vote za somli pathum point pakwa muin an mek boka helai muna vote share to zongjong hi za somriat le pasari ani tichuan Alaska hian Representative District tamtak awma chungjinga chuan House at large tia ansaya hian vote share zo alani lowa Democrat Party ten za somli pasari point pathum muin ma an hroi meka helai muna hian Republican Party hian candidate panni anda heiwang hian vote hi ain pothren ni na hriata Republican candidate pakhat jok palin hian vote za somni paruk point paruk amhua begich hian vote za somni pali point panni amhu boka tichuan an pannia vote anhu belkhom hi za somnga point pariat ania Alaska House at large hian vote an share to zongjong hi za somsari le panni ania Republican Party candidate panni te vote belkhom hi athat nema wangin an panni hian in thlop turangai ania helai muna hian nena changtura an ngai bok ani Republican hian nena an changani chuan he district atanga an candidate vote munem jok jok hi House of Representative anidon ani tichuan khati jong kha House of Representative in thlan result an la chair zolo le nena changjok turan green project winner han la dalo na te ania mun tam taka Democrat Party in makroina anaya Republican Party po hian mun tam taka makhroi mek na anei ve boka tichuan House control tur hian Republican Party hian seat unlock to zat zanni le som pakhatatang hian seat sari chau anma mobile towa Democrat Party te hian House control turin
seat an mu to zat za som ko le pan hi tang hian ne tu jok ne tura seat nei ngai zat seat zan hi som le pariat han mu tur hian seat som ni le paruk an lama mo bok ani tuna kan ron report tak te kha voin chanu dar thum le minute som panga thleng kha chuan ladang lam lowin update thar hala om ri lo ani ole khati jong kha tuntrumata na video kan pu sai thaite nile phot sela Rainbow Mizo channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theu don nia